Assumpta Kaboyi we yahuye n'abantu amagana bari bavuye ku rusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi i Remera batashoboye kwitabira ubukwe bari batumiwemo. Reka dutege amatwi uko byagenze. Guhera kuri iki cyumweru tariki ya 15 ibikorwa byose bihurirwamo n'abantu benshi birimo misa, amateraniro y'amadini anyuranye byose byarahagaritswe kubera kwirinda icyorezo cya coronavirus, nyuma y'uko hari umuntu wasanzwe mu indwara ku wa gatandatu tariki ya 14 nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Nubwo benshi bumvise amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima ndetse bagahita bahagarika byose mu byo babuzwaga, ikibazo cyabaye kuri iki cyumweru n'icy'abantu bari bafite ubukwe, cyane cyane bo mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Ijwi rya Amerika ryagiye kuri rumwe mu rusengero rw'Abadivantisite ruherereye i Remera mu mujyi wa Kigali, aho yateganije kubera ubukwe bune. Mu gihe cya saa sita z'amanywa nibwo abageni ba mbere bari binjiye, gusa amabwiriza yavugaga ko hinjira imodoka imwe itwaye abageni n'iy'ababaherekeje, abandi bose bagasubirayo. Abageni babanzaga gutegekwa gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda iyi virusi. Pasiteri Rugambwa Emmanuel, umushumba w'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi i Remera, yabwiye Ijwi rya Amerika ko babujije abantu kuza mu rusengero ariko bakakira gusa umukwe n'umugeni. Ni ikibazo gikomeye ko twari dufite abageni bagera kuri 4 kandi barayamabinye makuru ku mugoroba w'ijoro, ariko icyo turi bukore ni uko kiba gisigaye hano no kuza guhana amasezerano no kubasabira umugisha. Twasabye rero ko umukwe n'umugeni baza n'abandi babiri babaherekeje, hanyuma tukabaha amasezerano bagataha bagakomeza gahunda zabo. Buri muntu wese ugomba winjira hano agomba gukaraba, kuko twese ikibazo kiratureba. Ubundi ubukwe bwacu bw'Abadivantisite usanga hari abantu benshi cyane, ariko kubera ikibazo kiriho kandi buri wese asobanukiwe, ubu ngubu rwose ni umukwe n'umugeni, wenda n'abandi babiri bo kuba bahamya basinya kuri certificate, wenda n'ababyeyi babiri bakaba nk'abantu 6. Muri bake binjiye nabo bategekwaga kwicara ntawegereye mugenzi we. Mu buzima busanzwe Abadivantisite bakunda kwitabira ubukwe ku rw'urwo rusengero rwa Remera. Umuyobozi warwo yatangarije radiyo Ijwi rya Amerika ko rwajyaga ruzamo abagera ku 1,000, ariko ubukwe bwo kuri iki cyumweru bukaba burimo abatageze kuri 15. Benshi mu bari bitabiriye ubukwe, cyane cyane bo mu muryango yashyingiranywe, basabwe guhita basubirayo batarenze n'urugi rw'urusengero. Ijwi rya Amerika ryashatse kuvugisha abari babujijwe kwinjira ntibyashoboka kuko bari bafite intimba, basobanura ko batabashije kubona abageni baherekeje. Ushinzwe umutekano kuri urwo rusengero avuga ko nta muntu ugomba kwinjira kuko ari amategeko yahawe kandi atagomba kuyarengaho. Nta muntu wongera kwinjira, barabasohoye abari binjije. Ubu we baguha amabwiriza ki? Yo gukinga hakinjira imodoka imwe y'umugeni. Byarangiye nafunze. Nubwo abageni bemerewe gusezerana, ariko babujijwe kujya kwiyakira, bakemeza ko ari igihombo gikabije kuko byose bari bamaze kubitegura. Igihombo hari ukwishyura sare iba yarishyuwe, nta mafaranga menshi, ari 800 cyangwa se narenga. Hari dekorasiyo, hari imyenda y'abageni, ni byinshi cyane. Ubishyize mu mafaranga ni amafaranga menshi. Reception ntabwo iri bube. Ubu abantu bose barangije kumenya ko batakiza. Barabizi ko bohereje message ku bantu bose ko uyu muhango utakibaye, aba reception n'indi mihango yose. Kugeza ubu igihombo kimaze guterwa n'iyi ndwara nticyagiye. Abasanzwe bakora imirimo inyuranye mu mujyi wa Kigali bemeza ko batangiye kubona impinduka nyuma y'uko inzego zibishinzwe zitangaje ko umuntu umwe yasanganywe virusi ya corona. Kugeza ubu igihombo cyatewe n'iyi ndwara cyagarukiye gusa ku bari bafite ibirori, kuko n'abasanzwe bakora imirimo inyuranye mu mujyi wa Kigali bemeza ko batangiye kubona impinduka nyuma y'aho Minisiteri y'Ubuzima itangarije ko umuntu umwe yasanganywe virusi ya corona. Uyu ni umumotari ukorera mu mujyi wa Kigali. Ukuntu bimeze urebye abagenzi ntabwo bamo baraboneka neza, kuko nk'uyu munsi abagombaga kujya gusenga ntabwo bagiyeyo, ntawababonye. Umuntu arimo aratwara abajya mu makaritsiye, abagiye gusura abantu, nibo bagenzi bonyine umuntu arimo arabona. Ibyemezo byose byafashwe nyuma y'uko ku munsi w'ejo mu Rwanda hagaragaye umuntu umwe wanduye virusi ya corona, nk'uko byemejwe na Minisiteri y'Ubuzima. Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'inzego zindi za leta zikaba zasabye Abanyarwanda n'abaturarwanda bose kugumana ituze, gusa bagakurikiza amabwiriza y'isuku. Assumpta Kaboyi.